Welcome back. Chief Minister Manohar Parrikar has assured to look into Kalvi bus tragedy probe. He was replying to a question raised by Kurtori MLA Alex Reginald. Reginald sought to know the status of probe and justice to the families. CM said government will try to expedite trial before the court. He assured that Kalvi Bridge will likely be inaugurated by 30th May. I want the Chief Minister to tell me why he has not been charged, what steps have been taken. Second, because sir, हे सरकार जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना हे सरकार नाशिल्लें हांव फाटल्या सरकाराच्या काळान कितें जालां ते चवकशी करता आनी ताका सांगता आनी तो जो कोण इन्स्पेक्टर फाटल्या सरकाराच्या काळान आशिल्लो ताजेरूय कारवाई करता तो सांगता तें खरें आसत जाल्यार जस्टीस दिवप हें काम सरकाराचें न्हय जाल्यार कोर्टांचें आसता. द कोर्ट गिव्स जस्टीस. गव्हर्मेंटान कॉम्पेन्सेशन दिलें. गव्हर्मेंटान परत अश्यो घटना जावंक जायना म्हणून टॉप प्रायोरिटीचेर आमी ब्रिज घेतलो आनी येणाऱ्या 1-2 म्हयन्या भितर तो ब्रिज इनॉग्रेटूय जातलो. इट इज इन फायनल स्टेज. कोणूय वचून थंय पळोवं येता. शेवटचे मेन ताजे पळय स्पॅन आसा ताजी गर्डर्स उखलपाची कामां चालू आसा सद्या. मे बी बाय दीस एप्रील एंड दॅट वील बी इन प्लेस. सो आय एम होपिंग दॅट आय एम इनॉग्रेटिंग इट ऑन 30th May. Whatever he has told me about some joyride and minor, if he gives me the name, I can inquire and find out if anyway he is responsible. Because Kalvi बडे हा सगळो लोक जाणा थिंगा आता लोकली. बीजेपीचो कोण प्रेसिडेंट आहे म्हाका खबर ना. ग्लेन तुका खबर आहा? तो हाशेन मागीर विचारून तुका सांगता. President of All India Mahila Congress Anita Verma has criticized Goa government's inefficiency in the Vasco rape case. Anita Verma said that Goa needs Delhi-type public protests to activate the government. President of All India Mahila Congress Anita Verma said it's almost past 3 months but Goa police and state government have failed to arrest the culprits in Vasco rape case. They also said that National Women Commission has taken up this matter and she will follow up this case. मुझे समझ नहीं आई कि क्यों गोवा की प्रेस, गोवा का यूथ, गोवा की जनता क्यों चुप रही. इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई. आवाज उठानी चाहिए थी. मैं आपकी मन की बात बता रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं कोई पार्टी एक विशेष से नहीं बोल रही हूँ. मैं एक महिला के रूप में बोल रही हूँ, एक माँ के रूप में बोल रही हूँ. Anita Verma is on a Goa visit to discuss the strategy for the upcoming general election. Addressing a gathering of party's women workers, she said that Congress party will set up its women wing on every booth level before the election. कि आप महिला कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल की पूरी बॉडी बनाकर ब्लॉक की बॉडी बनाएं, फिर उसमें पंचायत की भी अगर बॉडी बन सके और बूथ की तो बहुत बेहतर होगा. Reporter Mukesh Kumar with video journalist Tulsidas Chari for Prudent. Goan Seamen Association boycotted Felicitation Centre of NUSI on Tuesday. They have demanded that retired seamen's allowance of 200 rupees should be increased to 1,500. They will not allow NUSI to run the centre till their demands are fulfilled. However, General Secretary of NUSI Abdul Ghani said that raising the allowance is government's decision. The Goan Seamen Association members agitated after the inauguration of the centre. They have demanded that the retired seamen should get an allowance of at least 1,500 rupees. I appeal to all cruise liners, don't fall prey to Nusi because this will be our state in 20 years. आमी रस्ते पडले. आमगे ऑफिसांत आय हांव तुका सगळे आमको हा नोटरी आमको हा इन आवर ऑफिस ड्राफ्ट कोड आमगे ऑफिसांत दिताय मेडिकल करपा डीजी शिपिंग आमको डॉक्टर आहा पोस्ट कार्ड आहा एनवलप आहा सगळे गायडलायन आम हाय. जस्टिस ओनली वेन आवर रिटायर्ड सीमेन आर हैप्पी देन ओनली वी विल बी हैप्पी. तेदन तेंच्यान करूं जाता. NUSI distributed checks to the children of seamen for their education and health purpose. NUSI gives pension of rupees 400 to the widows of seamen every month. This is our effort. We want the government of India to put in more effort, more fund, and only if the funds are received by the Seafarer Welfare Fund Society through the government directives, whether it's central government direct, central government can give a grant. Reporter Samir Bhatt for Prudent.
Employees of Cadila Pharma Healthcare are up in arms against the management of the company. They have demanded hike in salaries and incentives. The employees boycotted overtime work. Employees got furious when the management called 6 bouncers for security. The bouncers were then summoned by Ponda police for interrogation on Tuesday. कामगारांचे हक्क जे आसा कामगारांक त्यांचो जो लिडराक घेवन जे बसपाचे जे आसा न्ही त्यांचो तो रिकॉग्नाइज करचो वॉर्निंग लेटर्स कारणाशिवाय फॉल्स फ्रिवलस जे कंप्लेन घालून ती वॉर्निंग लेटर दिल्या ती फाटी घेवची आणि जे 2 कामगारांक सस्पेंड केला तांकां बेगोबेग भितर घेवचे ना जाल्यार आमी हेंच्या बाबतीत हेंचो साक्ष मोक्ष लावले जाल्यार आमी उबे रावचे ना. Employees claimed that the management had hired the bouncers to threaten them. कितें हे बाउन्सरूच हे भुरग्यांक आमकां काही लिडरांक मारपाक हाडल्या म्हणून आनी जेन्ना त्या सायडीच्यान तांकां ह्या सायडीन वच म्हणून सांगले की तेन्ना कळ्ळें की हे बाउन्सर म्हणून जेन्ना आमी सगळे भुरगे कामावयल्यान सुटले तेन्ना तांकां आमी सगळ्यांनी एक कडेन जावन विचारतकच सगळ्यांक कळ्ळें की हे बाउन्सरच म्हणून हांगसरले जे पळय कोण लागीं सरावंडींग कोण आसा कसली कामां करतात तांकां एक विनंती की तेणी असली कामां करची न्ही की गोंयकाराच्या पोटार गोंयकारान पांय दिवचे न्ही. The bouncers were summoned by the Ponda police for interrogation on Tuesday. Later in the evening, they were released on personal bond. सो तेणी मुखार एक कंप्लेन दिली ती घेवन येयलो तांकां घेवन पुलीस स्टेशनाचेर येयलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी तेजें डिमांड आसा तांकां वेरिफिकेशन करपाचें ते क्रिमिनल कितें आसा काय ना तें. Reporter Vivek Prabhu for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.